Ahee, namukela kambe ka masi va Xitsonga. I'm not list. Chanel, of course, hoy nomhla takhelela hi xama khombo man. Vele vele mi ngome xitoko i famba na Gagash. Then amakumu of course ta khihetela hi manyangatsi na hi olo nga ta khi ku linka na Gagash still vele vele. Yo, tani swi mi xitoko vele vele. Kuna beef between these two. Previous of course vekile video clip ya xama khombo of course la kari a chingela Gagash beef song vele vele nga mi voneni already. Mara Gagash of course a response of course mara ka response ya yena vele vele a swi nga helelangi lana. Kuna post leyi a yi tsarile la of course a fika tsala ku loko Niku is the future va n'wi thyakini bya kwata of course n'wi thyakini of course was referring to xama khombo leswi a hi swilo swa le ku hloteni it's a real deals congress dog of course a kha refer to Bliss Boy mara mhaka leyi mara a yi helelangi lana because xama khombo responded because fike hi vona a tsana hi xama khombo after loko a chingeriwile Gagash vele vele ku now this is massive, congratulations to you bro. Leswi of course a ka fika kombisa so in other words of course xama khombo a ri karhi a kombisa vununa in a way yo a kombisa ku hi mpela yena nga loko na Bliss Boy because I know very very sure lately Gagash has been indirectly doing a comparison with xama khombo aka compare na xama khombo na Bliss Boy nga mi sure very very tani swi swi tiva ku very very wa zalwa leyi va n'wi thakini eva a ri karhi a refer of course to xama khombo ngona mhaka leswi ku va xama khombo vele vele na yena a fika a congratulate Bliss Boy swo kombisa ku hi mpela a nga loko na Bliss Boy lori swi vheta swi clear ku nyimpi kahle kahle yi va between yena xama khombo na Gagash so Gagash kahle kahle in other words ku va yena hi nga swi vula ku sweswi a nga ku ri yena a zama ku va la ku lwisa yena Bliss Boy and also xama khombo ngona mhaka leswi so hi nga vula ku hayi xama khombo for now is handling it properly ku a nga loko lwisana na Bliss Boy hikuva ku na reason ya swona and then of course ke hi veka hi deal ya leyi ngo tlhe swi katsanyana ti tlhe swi katsanyana ni kha ni vona some responses because ni vone Gagash a kha respond in relation to this matter very very mi swi twi nga previous video mina personally a ndzi ni support swo sayina ti-daily ni vona swi ri kahle ngopfu va munhu a va independent so hi fike hi vona Thabo kwala na yi fika yi kombisa hi ku musi swi nge fani na swa vo makhadzi na vo open what at the end a hi lavi ku nyangatsiwa no vutisa ni ngo wo dlawa inkomu ni ngo wo dlawa inkomu of course leswi of course a nga fika kombisa swona kwala so wa Gagash ni vona kha responda na yena ra kha kombisa ku hambi swo fika this opportunity a hi yo yimisa surely you don't know what it comes with leswi of course Gagash a nga fika kombisa swona so swi komba a ri in support of it Gagash loni kha ni swi langutisa la and then ku tlhelo ku na yin'wana comment ni nga vona a yi responda na yona Gagash leyi nga fika yi tsariwa hi Matepa kwalano leyi nga fika kombisa ku they must not exploit the boy so Gagash of course fika responda ku relax I got his back leswi of course Gagash a nga fika kombisa swona so hopefully na yena ta stick to his word because leswi a dile leswi a hlupha leswi na mina personally guys mani voni ni diova a na daily Bliss Boy ku hi market wa hina wa Xitsonga ka wa swi ni swi vonisaka swona mina a ni nga vona ni diya swona kahle ka Xitsonga ti-artist leswi ni swi vonisaka swona mi to lava sponsor sponsor xo xi nga benefit nchumu ka wena xo swi ri better that way ya swi vona tin'wana ti-artist very very va kha ti sponsoriwa swo swi ri better that way than we ya sayina ti-deal i nga swi tiva mara guys mi ta mi kha mi veka mavonelo ya n'wina kwalano ku n'we mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwa ya deal leyi ku very very ta va na ti-opinions to hambanahambana leswi open ended a swi vuli ku mina ni correct loko mina ni ku personally ni va ni kha ni nga swi support so mi nga tsala mavonelo ya n'wina about this deal hi vona ku swi famba swi ya kwini a ku lwiwa ku va jealous mina no swi endla based on loyi kha hi langutisa history ya swona ma vona mhaka leswi kahle swilo swa discussiwa guys ku va swilo discussiwa swi vuli ku swi fambisana jealous discuss swi na problem so veka mavonelo ya n'wina kwalano emdeni of course khe hi veka mhaka ya manyangatsi vele vele ya na Gagash vele vele mi swi vona ku yi sungule hi loko manyangatsi fika tag post ya ngami ya Gagash loko a postana loko a na khwiri sweswiya laha loyi na manyangatsi vele vele a nga fika kombisa ku a rhandza swilo leswiya so of course Gagash of course a ya responda la nga fika seletela manyangatsi destroy ngo ka that video vele vele if mi nga se vona no ni ta vekela link on top comment however ne hi ti
15 ta March ku na post leyi Manyangatsi a nga fika a yi tsala a na ha yimenyana no kumbexana le lunda era n'wi twelanyana Manyangatsi but hayi swi ti komba a ri serious mhaka hela ka yi tsala so hi fike hi vona Manyangatsi of course a fika a tsala ku ask Gagash if I should talk about the big four mafias, the owners of 17 Lifestyle. Phela ni nga dakwa ni swi vulavula. A jamuka kahle of course leswi of course Manyangatsi a nga fika tsala swona kwalano. Of course mhaka leyi vhele a refera ngopfu vhele. Ka the previous matter mi nga mi swoni vhele loko Gagash a ri karhi a tseketselana yena Manyangatsi. Oh, shuko rhandzu ra xo for yini se ni fanele n'wi miyelela hi mhaka ku i na vusiwana kumbe a nga hlambi o mpfula yi ne ngopfu mpfula sweswi a ku na munhu a ku nga hlambi munhu loko a tyakini a hi hlambeni mpfula yi tele ngopfu a ya ngheni dan'wini a yi ta dan'wini a ti loveka a huma ni ta n'wi vona siku rin'wana laha swi nga hetelela swi fika ka post ya muxaka walowo ni vheta loko ni ku Manyangatsi yo tshemba yini mara va Xikwembu yo tshemba yini mara loko ze swi ta fika ka situation yo fana leyiwa va vona mhaka leyiwa so obviously Manyangatsi is out of line here kwani vhele ka beef yena Manyangatsi na Gagash a yi heli kwale ku na tin'wani ti-point munhu i fika a nga za a fika kona swi va ku hela ku expose yena hambi wa khati ya swo karhi because vhele ti-business swi nga endleka we never know ngopfungopfu ka category liya ya mixaka of course wa ti-business to fana 17 swi nga hetela mi kuma ku maybe i ntiyiso swi a va kha swi vula Manyangatsi but swi va swi ri dangerous ngopfu loko a lava ku tinghenisa ka swilo swo fana sweswo simply because yena loko na Gagash i fika a vula sweswi a nga vula swona even then hi ya sala a thyaka la a tirhaka kona mhaka leyiwa so ko va advice to Manyangatsi ku hayi loko ri ta athakana na hi Gagash a swi heli kwalaho and it's a valid point kwa hi nga twa ku ve ri Manyangatsi nyamalarini kwa hi leswo loko ri amukeza vusi ka bani ta kombela mi tika subscribe va nga ku zonda na u dlula hi ndlela na u ngwasangi u vona xavono a ni hembi n'wana mamane i ntiyiso lowu laka nile la misaveni vanhu va nge ku khesi hinkwavo va kona va ku xandzaka va nga ku xandza na u tshamile kaka we u nga zangi u nghena ka vona ani hembi na mamale isilulaka nili na mbisu litani wena makwerhu khoma mbilu swi nga tshuki swi ku komba goda hi vuto tisunga se va sala va giya vanya vutomi va nga nyikiwa misaveni a ku zonda ha mun'wani mahala va nga zangi va tlhelo xa vono ani hembi n'wana mamale isilulaka